Rero urugamba ubu tuvugana rwamaze kuba rufata indi ntera. Urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera. Ahanga neza ni ruguru gato y'umujyi wa Uvira. Reka nze mpazuminge neza cyane mbanze mpabereke mu mujyi Uvira. Turaje tujye muri kano gace kitwa Kawezi, hanyuma tuzamuke hano bitazatema nanga za Kingwengwe. Tayari niho urugamba rugize gute rwamaze kuba ruhinanira. Igisirikare cy'u Burundi cyazamutse muri no muhanda uyu nguyu uzamuka ukajya hano za Kiriba, ndetse ziraza zijya hano na za Kiriba, ndetse zizamuka hano za Runingo, zirakomeza ziza muri kano gace ka Sangi. Kamwe njya nirirwa mbabwira rwose umunsi ku munsi. Ahangara muri amashyamba murana ko harimo intera ndende cyane uturutse mu mujyi wa Uvira. Si ngombwa ko tujya kubara ibirometero, abeshi muri mwebwe ubu tayari mwamaze kuba mubibona neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Urugamba ubu tuvugana niho rwamaze kuba ruhinanira. Igisirikare cy'u Burundi kiri kurwana ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse kiri gukubitwa nta nubwo kiri gutsinda. Ubu tuvugana ama 23 ikoresheje abakomando bayo ahanga rwose mu misozi ya Zatema, Kingwengwe, hirya gato za Kiku, ndetse nano za Kiriba. Ubu tuvugana urugamba niho ruri kugenda rwumvikana, ndetse ibintu byamaze kuba abikomera cyane. Abasirikare b'Abarundi rero ntako batakomeje kugenda bagira ngo barebe yuko hari cyo bashobora gukora, ariko byanze mwoka byaramwe. Reka duhere gato hano rwose muri za Sange. Reka tubariho duhera Sange. Rero hariyo centre nini cyane anga muri bino bice bya za Sange, ariko hakuriye yaho ni mu bice byo mu Burundi. Gira ngo muri kubona neza cyane wa mugezi wa Ruzizi umwe njya nirirwa mbabwira. Ahanga rero urugamba rwamaze kuba rugira gute, rwamaze kuba rufata indi ntera ku buryo bukome cyane. Ahanga abasirikare b'Abarundi bazamutse baje kwataka, ariko biza kurangira ibintu bitabagendekeye neza cyane mu buryo ki babishakagamo umwuka byaramwe. Ibintu biza kurangira bibabanye ibibazo bikakaye, ibibazo bikomeye cyane. Aba basirikare rero bishwe urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro, bakaba barashwe kuva amasaha mu gitondo kugeza amasaha mugoroba bagerageza kugaba ibitero, ariko ibi bitero n'ubundi bikaba byasize n'ubundi aho kugira ngo bagire igice na gito bigarurira. Ibi bitero rwose byabereye hano rwose muri Sange, ngira ngo abahabona neza cyane muri kugenda muhabona. Ahangaha bakaba hakubitiwe ku buryo bugize gute bukakaye mwoka byaramwe. Ndababwiza ukuri, bakubiswe rero abasirikare b'Abarundi baturukaga ubundi ahanga muri bino bice n'ubundi bivana mu mujyi wa Uvira. Urabona uvuye Uvira ugeza Kawezi, ukazamuka Kiriba, Runingo, Sange, Ruberezi, ukakomeza haraho uza za Remera, ukatuza za Remera, ariko hari utundi duce wenda ntari kugenda mbere kaha akaba yitwa Kakamba, Ruvungi, dore ngizi za Ruvungi rwose. Hanyuma ukazama Murunga, ugakomeza paka ugeze za Bukavu. Si ngombwa kuzamuka ngo nge kuhabereka. Reka tugaruke gatoya hano urugamba rwamaze kuba rugira gute rwahinaniye ahanga muri Tema. Ahangaha rwose muri aka gace ka Tema, ndetse nano muri Kingwengwe. Ahangaha rwose nkuko ndi kugenda mpakanda muri kugenda muhabona rwose Kingwengwe niyo. Ahangaha rwose haberemo urugamba rukomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi batatswe mwiri joro ryakeye, baza kwatakwa n'igisirikare cy'ama 23, ariko biza kurangira babashije kurokokamo bakeya, ariko abandi bose bakabagize gute barashwe ku buryo bukomeye cyane. Ariko amakuru hari aremeza neza ko imirwano yabayeho yasize n'ubundi abasirikare b'Intare za Sarambwe bivuga yuko aribo baba batatse kino gigo cya gisirikare giherereye hano ahanga muri za Kingwengwe. Dore kiri hano kuri no misozi ni M23 yari yayivuyemo nayo ubwayo. Dore muri kuyibona no misozi rwose. Reka mbanze nyigire kuno muyirebe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ni imisozi miremire cyane nkuko njya nirirwa mbibabwira kuri Top Kivu, uko njya nirirwa mbivuga rwose. Ni imisozi miremire cyane ihanamye. Hariyo ikigo cya gisirikare rero hano hejuru muri kureba, hariyo ikigo cya gisirikare cy'Abarundi. Icyo kigo cya gisirikare rero nicyo M23 yarayinjiriye rino joro, irangije ijya kukigabamo ibitero bikomeye cyane. Muko kukigabamo rero ibitero bikomeye cyane, byaje kurangira hapfiriyemo abasirikare batari bakeya b'Abarundi, ndetse n'abasirikare ba FARDC besh batari bake cyane. Bakaba bapfuye rero mwiri joro, ariko ntago ariho bapfiriye gusa, kuko naka gace numvise kitwa Kitija, ndetse nakangaka ko hepfo kano ka Tema. Akangaka rwose reka nkazane neza cyane kugira mu karebe neza cyane. Tema murabona kiri ruguru gato y'umujyi wa Uvira, bisa nibiteganye. Ariko uyugarutse gato hano za Kawezi anawumvikanyemo urugamba rukomeye cyane. Gusa urugamba ahanini rukomeye cyane rwabere muri bino bice nanone bya Kiriba
ndetse rurazamuka ruzano za Runingo rurakomeza rugera muri bino bice bya za Sange biherereye muri ibi bice hano gutya. Ngira ngo muri kugenda mubibona neza cyane gatanu kagenzi kako. Ahangaha abasirikare b'abarundi niho bagiye bagira gute bataka ku buryo bukomeye cyane. Ariko ikibabaje aba basirikare b'abarundi baje kwataka hano ntago bigeze babasha basi gufatana kano gace naka na gatoya kari muri bino bice rwose bya hano muri Sange. Ntago bigeze bagafata, ahubwo bakubiswe ishuro, bakubitwa n'intare za Sarambwe, baraswa ku buryo buteye ubwoba, maze barangije bagira gute bisubirira inyuma. Reka wenda tugaruke gatoya ahangaha za Ruberezi. Mbese muri makeya nta gace na kamwe katabereyemo urugamba, niko nababwira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nta gace na kamwe katagize gute katabereyemo urugamba habe naka na kamwe rwose. Ahangaha ubona ko intare za Sarambwe zo ziba zagiye zikora ibishoboka byose ngo zirebe yuko zishobora kugira gute, zirebe yuko zishobora kwa zagira icyo nazo zigira gute zirokora. Ariko aba basirikare b'abarundi, Mana nyagasani, sinzi uko nabibabwiramo, abasirikare b'abarundi baba bakoze ishyano, bakoze ibintu bikomeye cyane. Bavuga ngo umujyi wa Uvira bagomba kuwugumana uko byagenda uko ariko kose, ariko sinzi niba kuwugumana bazawugumana bakawugumana igihe kinini cyane, kuko urugamba niba rwaje hano muri Kingwengwe rukaza hano Tema rukamanuka muri za Kiriba rukaza hano za Kawezi, aho hose hakaba bakomeje kugenda humvikanamo abasirikare bishwe kandi mu buryo budasobanukirwe. Urumva ko rero iyi Uvira uko byagenda uko ariko kose nshobora kuza nkakubwira ngo iri mu mazi abira igihe icyo aricyo cyose. Mwajya kubona mukabona intare za Sarambwe ziraje zikoze iki, zikoze akantu katunguye abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bose, maze uno mujyi wa Uvira ukaba wagira gute wafatwa mu mwanya muto cyane nko guhumbya. Uyu mujyi rero wa Uvira ni umujyi munini cyane wo ku rwego rwo hejuru cyane, ni umujyi ukomeye. Ngira ngo muri kureba neza cyane, ni umujyi munini cyane ushobora no kuba uruta wa Bukavu, murabibona rwose. Kandi uyu mujyi ni wo ku rwego rwo hejuru cyane, ubamo abasirikare benshi b'abarundi, ukabamo abasirikare benshi b'abanyatanzania, ukabamo kandi n'abandi basirikare benshi b'abanyangora. Abangaba bamaze iminsi baraje muri bino bice. Dore ubundi Uvira mu centre neza nimo hano mu centre ya Uvira neza mu mujyi rwagati. Na ahangaha ndi kugenda scrollinga uko nguko muri kugenda mubona. Ahangaha ni mu mujyi wa Uvira, abantu mutari muhazi rwose, nizere ko mumaze kwa mwagira gute mwahamenya. Iki rero nicyo cya kibuga tujya twirirwa tubabwira, njya nkunda kuza kubabwira rwose, gikunda kuberamo amarorerwa ahapfiriye abasirikare b'abarundi batari bake cyane. Ngiyo ya Uvira rero nababwiraga, iraza za Kawezi, murana ko na hari mu mujyi, ikazamuka umuhanda muroro ukaza za Kiriba. Uyu ni wa muhanda wa Près de Ruzizi, ugakomeza ukazamuka ukakata ukaza mu muhanda ukaza muri Runingo, ugakomeza hari n'utundi duce twinshi cyane ugenda ugeraho, ukaza hano za Sange, ugakomeza Ruberezi, ugakomeza Kakamba, ugakomeza Ruvungi, ugakomeza Mana yanjye, bikaza kurangira ugeze hehe mu mujyi wa Bukavu indani. Eka dusubire inyuma, nagira ngo mbanze mbereke ako kantu, tugaruke hano neza muri Sange. Ubundi hano Sange niho habereye igikorwa cy'abanyadushoka papa, habereye igikorwa cy'abanyadushoka, bakoze akazi. Nanjye ndavuga ati intare za Sarambwe ahangaha rwose ziri mu kazi gakomeye cyane. Bakoze igikorwa gitungura abasirikare b'abarundi cyo ku rwego rwo hejuru cyane. Bararaswa ku buryo buteye ubwoba, barashwe nk'imbwa, bicwa nk'ibikona cyangwa nk'itunyoni, ariko nabwo tudafite umumaro. Bararashwe ku buryo bukomeye cyane, ubwoba nanjye buranyica bitewe na video mbonye. Iyo video mbonye inteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Ndavuga ati Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Ibi bintu biri kubera muri Kongo, kubera iki utabihagarika koko? Ndavuze ati ibi ni ibiki? Ariko ibintu byabaye byakuruwe n'intambara y'abasirikare batwirwaneho biciwe, bane bishwe barasiwe muri bino bice by'Imurenge. Abantu mutazi Imurenge, dore nahangaha Murenge, ngira ngo muri kubibona. Naho ni mu misozi miremire, ariko akeshi ari ahantu mwona utuntu tw'icyatsi kibisi,
akeshi mu mafamu, ahandi ni mu tubande, mu hantu hagiye harimo amazi nyine hagiye hatandukanye. Gusa nanjye simpazi neza kuko sindahagera, ariko nifashishije map kugira ngo mpabereke n'abantu mutahazi muze wenda mube mwasobanukirwa bikeya mu byo muri buze kwa muri korebesha amaso. Ahangaha ndi kugenda scrolling mbereka ino misozi ya za Murenge, dore na ahangaha niho Kongo idashaka ko abakongomani bazaba. Ahangaha ni mu mashyamba, aha ni mu mashyamba, ngira ngo murabibona. Aha ni mu mashyamba, nta bantu bahatuye. Dore abantu batuyemo hano indani Imurenge, n'abantu bagiye bagize gute, bakeya nabwo bagiye bagize gute batura. Nanga urana kari ku misozi, ariko harimo inzu nkenkeya ariko zishoboka. Iyi ni imihanda igiye itandukanye, kugira ngo niyo mu mihana nyine abaturage bagiye baturi. Dore ya misozi abasirikare bangora bashaka gufata n'uyu wa musozi, abasirikare bangora bashaka gufata. Uyu musozi n'uwo twirwaneho yahereyeho ifata igihe Afande Makarika yapfaga. Ahangaha ni uyu musozi niwo bahise bagira gute bafata. Nyuma yaho rero bagenda bafata n'utundi duce twinshi cyane tugiye dutandukanye. Muri kubona ko Imurenge kabisa ni mu misozi, ariko ntago ari imisozi minini cyane ku buryo kikanganye, kuko hagiye harimo n'amataba, kuko biragoranye ko hari ahantu utagira gute utabona muri makeya. Biragaragara yuko rero ibintu bisa nk'ibyamaze kuba bigorana, ariko buryo ngo cyangwa se ibindi bintu biraza kugenda bigira gute bisobanukirwa. Imurenge rero igikorwa cyahabereye nta kindi ni cyuko nyuma yuko hishwa abasirikare 4 batwirwaneho, M20 yababaye cyane, ndetse yifashisha abandi basirikare babo badasanzwe bajya gukora operation yo gushakisha Maimai, ndetse na FDL zakoze ayo mahano. Rero munyemerere ndaza kugaruka nibiza gukunda mbagezeho izindi update ziza kuba zigezweho. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza cyane. Imana mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Sinzi niba unyumvisha ariko umugoroba cyangwa kirikare, ubwo ni unyumvishe mu gitondo cyiza, niba ari umugoroba mwiza, niba ari mu gicamunsi cyiza, uze kunyandikira muri comment isaha wumviyeho aya makuru. Ndabakunda cyane, bye bye.